Moses Mwebesa harwa mukagoro w'ibiro 30 byo kwezo kwire nagambwa kuba yagambire ibintu ebyekereziya yabahangeta arikwikirizana nabyo. Ebaruheye kereziya handikire Minister w'enshonga zo bwa President Frank Tumwebazi neyorekangwa hizoberyo RDC Moses Mwebesa akijo mukereziya eji yakwato muzindara atahirwe na rusa. Mwebesa nagambwa ngo akatandika kugambe byo butegeki obwari kujumerera bebembezi bekereziya y'abarumu Father Kenneth Bingana abo kushagika abarukakanisa government ya NRM. Bituwe Mwebesa nagira ngo akabata ari kujumerera muntu wena okuyaho kugamba hakigombe cya NRM. Indashimubiri ati mpaka zindarukanje ataka kasuriye nakamu twana mu kwatazindara akazindare direct umuhanda munakamuhiriremo nugo yabiri umukono kandi bakira kazindaro ubu nugutebyoma nugubiraza yagende dakike byo cyaheme byo yazinata yaraza konka kugira ngo mukanta kahize ati abakunzi ba movement buhwezuyensi yekunda guteka buhwezuyensi yokusinje kandi nemanya aherigire na government eji nemanya government ahegire nemanya n'iyagisi arikuza kwiko mukereziya Moses Mwebesa nagambwa kuba yabira inediso hamwe na DPC wa Bweju tera nimbare abo bahagizi tutari umwe nabo kandi harimo nabo kutwaza umubiri bw'ubururu abarkwende bibi nibenda batagitinga icyo barumba bande cyo ubundi barete mwakamba yaya borikensi muteyine buteka habura abantu mwena batukurikize ubushira n'unga abantu babweju ngwe nchikoze cyo tuziriki bwanyuma yekereziya yabahanga kwayo kwetombwitwa kwayo wa Frank Tumwebazi Mwebesa aragirwa kurgomo office yo bwa RDC obwo kucyondoza hanshongeji kuri kugendo misho obirari omuhezi wa RDC wambara imeturi yagenda katera nuwatwirwe kuba nakora umwanya gwa Mwebesa kandi Tumwebazi nagira ngo kucyondoza kukorahwe nubaza kurebe cyo kukorasaho. Bitu Mwebesa atakemereziwe hamurumogwe abirariyo nakora hanshonga z'abantu abarukugambwa kuba batirwe bagenzi babo ahabwe nshonga zo ururo muri ubuhweju. Derek Kagabo mu cyaro cya Marindi hamwe na Garcia Notwebazo mu cyaro cya Kenkara batirwe bahutazo b'abantu batakamanyirwe kandi okwetombwita kwabo babire bakutwiro wa RDC nabaterwa burizo and action being taken is slow narishini bigenda mpora abateiro kubanza tubakakwatsirwe tubaka hatubongere batera nabandi hari mu challenges yedini hari mu challenge yengana. Mwebesa agizire ngo abakozere kikorwe cyo nabamanywa kandi shaha yona nabaza kukwatwa umwe bakaterwa konka nka bukura security turiyo ntucyondoza kandi nabamwe abakozere bikorwa ebyo polisi yamazire kubasamuninga bariyo nibija abamwe bijire abamwe tubakijire konka nabo bariyo nibija abo kubura kuyija kandi abuntu iza kubaronda akumuhanda ko kubaronda muntu tugira ntugumanye. Mwebesa arikuza kuba RDC wa Buhweju akaba ariyo muhwezu wo wabira RDC wambara Nixon Kabuye owatwirwe mu district ya Kiboga gasha kwa Harrison Kagure aba TV West omoro Buhweju.